Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdi urayımdı Allah Ta'ala'nın atымен başlap, жаратқан Allah Ta'alaға мақтау айтып, ақырқы пайғамбар, ұлы пайғамбарға салам салават айтып, бүгінгі жұма күні, жұма сабағымызды баштар алдында, жалпыңыздарға бейіштің саламы болған, шынығы амандашу саламменен саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жаратқан Allah Ta'ala ұйық жұма күнінде басып келген қадамдарыңыздарға хасанат, соғыпторды жазсын. Tilegen tilekleringizlerdi kabul kılsın. Iyik Cuma'nın hurmatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday dua kabul bolğan uçurlar var deydi. Kimnin duası oşol uçurga tuş gelse Allah Taala duasını kabul kılat deydi. Allah Taala jalpı tilekleringizlerdi, dualarыңызды mına oşol dua kabul bolğan uçurga tuş kılıp dualarыңыздарды kabul bolsun. Eger biz hazır sabak başlagan uçurdagı mına oşonday dua kabul bolo turgan uçurlardan biri bolo turgan bolsa, jaratkan Allah Taala'dan jalbarıp suranarız. Allah Taala cemaatımızın sanın köbeytsin, azaytpasın. Cemaatımızga Allah'ım bereke versin. Jaratkan Allah Taala cemaatımızdan dua suragandardın tileklerin kabul kılsın. Oğurgandarga şifa versin. Jalpı elimizde amançılık, tınçılık, bardarçılık bolsun. Hurmatlı cemaat, bugünkü cuma hutbada sizler menen kafful aza anin nas Av anil mu'min adamlarga ıza berүүдөн tıyılуу же болбосо musulmandarga ziyan жеткирбөө туурасында болмокчу. Жараткан Allah Taala keremettүү Kur'an'da Fussilet suresinin 46. ayatında "Men amila salihan fali nafsihi ve men asaa fa aleyha ve ma rabbuka bizallamin lil abid." Kimde kim jakşı iş kılgan bolsa alda özü üçün, kimde kim günөө iş kılsa anın günөөsүn da özü tartat. وَمَا رَبُّكَ بِزَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Senin Rabbin pendelerine zulüm kılıç emes deydi. Jaratkan Allah Taala pendelerge zulüm kılbaydı. Mehrimdүү zat, ırayımdүү zat, adilettүү zat. Pende biri-birine zulüm kılat. Allah Taala hadisi hususiyadagı "Ey menin pendelerim, biri-biriңерге zulüm kılbagıla, men zulümdü özüm aram kıldım" deydi. Siler dagı biri-biriңерге zulüm kılbagıla deydi. Zulümdük bul adamlarga ziyan jetkirүү, kaygırtуу, kede basıntуу, şıldıngdоо, je bolbosом al jaktырбаган sıfatlar menen biröөлөрдү ошол sıfat menen sıfattоонун бардыгы мына ошол ыза берүү, zulüm кылуу болуп эсептелет. An İbn Abbas radıyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. İza kuntum salasatan fala yetanaja isnan duna sahibihima fe inne zalika yu'zil mu'min vallahu azza ve cel yakrah azal mu'min. Eger üçөө bolsoңор ekөөң addelni şıvıraşıp süйлөшпөгүлө, üçünçüңөрдөн bölünüp süйлөшпөгүlө, mına oşentip ekөөңөр çogulup bir nerseni şıvıraşıp bir adamды жалгыз bölüp koygonuңар tиг adamga ыза берет, ziyan beret, meni jamandap atабы, men jönүндө süйлөп atабы dep ыңгайсыз абалда калат. Fe inne zalika mına oşol nerse tиг adamga yu'zil mu'min imanduğa ıza veret. Alemi jaratkan Allah Taala imanduğa ıza bergendi jaman göröt deydi. Musulmandarga ziyan bergendi Kuday Taala vallahu azza ve cel yakrahu azal mu'min imanduğa ıza berүүnü ulu Allah Taala jek göröt, jaktırbayt deydi. Fattakullah ibadallah Allah'ın pendeleri Kudaydan korkula. Ya eyyuhellezine amenuttakullaha hakka tuqatih ve la temutunne illa ve antum muslimun. Ey Allah'ın barlığına birliğine iman keltirgen pendeler, Kudaydan çınığı korku menen korkula. Kudayın astına kaytar da ölüm astında musulman avalыңarda gana can bergile. Ali İmran suresi 102. ayet. Adamlarga ıza berүү kede fizически kol menen, kede til menen, kede bir kıymıl hareket sezimler menen bolot eken. Mına oşol til menen bolgon. Izalardın birösü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Sibabul muslim fusuq ve qitaluhu kufr." Musulmandı sögүү bul buzukuluk, fasıktık, alemi musulman menen soğuşu bul adamdı imandan çıkara turgan kapırçılık deydi. Adamlarga ziyan berүү, musulmanga ziyan berүү ötö ulu çoң күнөөлөрдөн eken. Allah Taala keremettүү Kur'an'da Nisa suresinin 112. ayetinde وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِسْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُحْتَانًا وَإِسْمًا مُب۪ينًا. Kimde kim bir günah kılıp, je bir kiçine günah kılıp, je çoң günah kılıp, anan oşonu özü moyuna albastan, oşol günöөнü günah kılbagan biröödü palança kıldı dep başka biröөгө şıltap koysa, başka biröөгө jala jabap koysa,
anda bul adam fakat ihtemele buhtanan ve ismen mubina, çındığında bul adam özüne özü jalanı açık aykın çoğun günöөнү жүктөптүr deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büröөгө ızadan tıyılуу, adamlarga ziyan berүү bul çınıgı imandуудун sıfat ekendigin bayandap. Al эми büröөгө ыза берсең, büröөгө ziyan berseň, zulum kısaң, bul günөөkördүн, gayri muslim, musulman emestin sıfat ekendigin bayandap. Al muslimu men salimel muslimuna min lisanihi ve yadihi. Musulman degen anın kolundan, tilinen büröö ıza körbösö deydi. Iza kördüңүзбү siz nakış, kemçildiktүү musulman bolup kalat kez. Siz çınıgı musulman bolbay kalat kez, çınıgı musulman bul, tili menen, kolu menen büröөгө ıza berbеген adam dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayandaydı. Ahzab suresinin 58. ayetinde Jaratkan Allah Teala mınday dep gayrılat. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Çındığında imandu erkeklerge jana imandu ayaldarga jok жерден ıza bergendir, ziyan jetkirgendir, bular özlörünü jalanı jana çoğun günöөнү жүктөптүr deydi. Ahzab suresinin 57. ayetinde Allah Teala İnnellezine yu'zunallahu ve rasulah, Allah'a jana peygamberga ziyan bergendir, ıza bergendir, la'anahumullahu fid dunya vel ahireh. Allah Teala alarga dünya jana ahirette kargış aytat, narat aytat. Ve adda lehum azaben muhina, alarga korkuluçu azaplardı dayardap koygan deydi. Allah'a jana peygamberga ıza bergendir, la'anahumullahu fid dunya vel ahireh. Allah Teala alardı dünya jana ahirette kargayt, naratga kaltırat. Ve adda lehum azaben muhina. Dinge ziyan jetkirgenderge, peygamberge ıza jetkirgenderge Allah Teala kıyamatta korkuluçu azaptardı dayardap koygan deydi. Merimli peygamber özünün kutuğu hadislerinin birinde atadurun emenul muflis. Muflis, bankrot kim ekenin bilesiңер deydi sahabalarga kayrılıp. Ey meni sahabalarım, bankrot degen, işi жүрүшпөй kalgan, biznesi жүрүшпөy kalgan adam kim ekenin bilesiңер dediler. Qalu al muflisu fina men la dirhama ve la mata'a lehu. Ya Resulallah, muflis bizdin aramızdan akçası, biznesi oşol emne bir buyum tayımı jok adam, mına oşol muflis, oşol bankrot dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "İnnel muflis min ummati yati yevmel kıyameti bi salatin ve siyamin ve zakatin." Seler akçası jok, işi жүрүшпөй kalgan adamды bankrot dep atasыңар. Bирок menin ümmetimdin bankrotu, mana bizdin arabızda kim bankrot eken bilip alsaңыздар болот экен. Bizdin arabızdagı en bankrot al kim? Al namaz okuyt deydi. Kıyamatta yati bi yevmel kıyameti bi salatin, namazı menen kelet. Ve siyamin, orozası menen kelet, 30 gün orozasını kaltırbay tutkan. Ve zakatin, zekati menen kelet, malın zekatin sadakasını berip жүрgөн. Ve yati qad shatama haza, biri qoşo menen qoşo falançanı sökkön. Ve akala mala haza, falançanın malın jegen. Ve safaka dama haza, falançanın kanın tökkön. Ve daraba haza, falançanı urgan. فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْدَمَ عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَيَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Kuday saktasın. Menin ümmetimdin bankrotu kıyamatta namazı menen kelet, orozası menen kelet, zeketi menen kelet, biri qoşonu menen qoşo falançanı sökkön, falançanın malın qoşo jegen, falançaga ıza bergen, falançanı urgan, falançanın bürödün kanın töküp kelgen bolat deydi. Jaratkan Allah Teala adilet tarazasında namazını alıp sökkөнгө, orozasını alıp urganga, zeketini alıp bürödü aldaganga, dagı bir soğuk işini alıp durup, davatını alıp gıybat kılganga, meçitke kattaganını alıp durup, koşnasına jamandık kılganga, bardığına tölöp oturup bir de soğuğu kalmay kalat deydi. Bирок soğuğu janakılar men raşotkanga jetpey kalat esептешкенге deydi. Jetpey kalganda ne kılat? Jetpey kalganda janakı dagı bürödü söküp koygon, bürödü aldap koygon, bürödü uktatıp ketken, oşonun günөөsүн alıp durup bul adamga жүктейт dagı, anan oşol günөөлөр menen birgelikte tozakka kirgizip berет deydi. Menin ümmetimdin bankrotu bul namaz menen, oroza menen, zeket menen erten kıyamatda Kudayın aslında kelet, bardığı toluk, namazı toluk, zeketi toluk, orozası toluk, bирок adamlarga ıza bergendigi üçün şol ıza bergen adamlarga soğuğundan bölüşüp olturup özüne hiç nerse kalbay kalat deydi. Kalbay kalmak değil, kebirölerden karzını төлey albay kalgandigi üçün tigilerдің günөөsүn alıp bunun üstüne жүктейт, oşol günөөнүн sebebinен tozakka kiret deydi. Musulmandarga, adamlarga ıza berүү bul çoң günөө.
Bul adamdı halak kıla turgan, kıyamatta adamdı talqalay turgan oğur günölörden. İmran ibn Hüseyin degen sahaba aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizdi cihatqa jönöttü deydi. Anan biz oşol aytılgan jerge jetip, kafirlar menen, müşrikler menen cihat küçöp, soğuş küçögön uçurda sak peygamberin ulu sahabalarının sözü. Köngül buruңuzдар. Biz oşol soğuşa turgan jerge jetkenden keyin soğuş baştaldı deydi. Anan menin bir jakınım, dosum, tuğanım meni menen koşu soğuşup atkan janındağı bir kafirdi öldürmökçü bolup deydi. Uje moynuna kılıç takap koydu deydi. Anan janagı kafir korkkonunan Aşhadu en la ilahe illallah, aşhadu enne Muhammed Rasulullah, inni muslim. İman keltirdim, Kuday жалгыз, men musulmanmın dedi. Meni öldürme dedi. Uje kökürögüne kılıç takagandan keyin. Bирок ошого карабастан жана менин жакыным не кылды дейт, кылыч сайып өлтүрүп койду дейт. Анан бул сахаба согуш бүткөндөн кийин пайгамбарга келди дагы, "Я Расулаллах, halaktu." Men öldüm dedi, men bırak boldum dedi. Men bizce aytkanda tamam boldum, tınçıdım, tügödüm dedi. Ne oldu dedi? Soğuş uçurunda öldüreyin degenimde kılıcımdan korkup La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen adamdı öldürüp koydum deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın kökürögün jarıp gördün mü deydi. Jürögün jarıp gördün mü deydi. Ne üçün jürögün jarbadın deydi. Peygamber ne üçün jürögün jarbadın degeni jürögün jarıp görmeyip bilen sen kaydan bildin al adamdın jalganca çın aytkanın deydi. Belki çın ele musulman bolgandır, oşoň üçün seni öldürdün. Anın jalgan aytkanın seni kökürögün açıp görüp aldın mı deydi. Ya Resulallah, istagfirillah, Kudaydan maga kechirim surasanız deydi. Allah'a tövbe kılayın, Kudaydan meni kechirisini suraňyz deydi. Peygamber makul sana kechirim surayım debesten, kıyamatta la ilahe illallah emne kılasın deydi. Kökürögün jarıp gördün mü deydi. Aradan bir kança vakit ötmesen uşul sahaba dünyeden ötöt. Kapırdı öldürüp koygan, Jana Peygamberge kel maga tövbe kıl degen, kechirim sura degen sahaba köz jumat. Köz jumgandan sahabalar aytat, biz ana İmran ibn Hüseyin aytat, biz alp barıp janagı jakınımды kömdük deydi. Ertesi günü barsak jerdin betine çıkarıp koyuptur deydi. Anan biz oyladık deydi, bunu şu düşmanlar köre albay başka koy çıkarıp saldı. Kaytarıp kömdük da anan jaşballarga dayınladık deydi. Şu yerden jılbay karap durulamdan düşmanlar kelip munun kabırın kazıp taşap atat dep deydi. Jaşballardan kavar keldi, kayra çıkıp kaldı dep deydi. Anan biz oyladık deydi, bunlar balalık kılıp başka kılıp oynop, uktap ketip, ürgüldep ketip baykabay kaldık o. Dep kayradan kömdük dağı özübüz karavul bol, özübüz karadık deydi. Biz özübüz kurçap kabırdı kara olsak, kayradan jerdin betine çıkarıp koydu deydi. Anan biz bu adamды südürüp alıp barıp, bir musur taşay turgan bir çetke ırgıtı verdik deydi. Soğuşta dindi, peygambardı korkup, soğuşup, bирок la ilahe illallah degen adamды öldürüp koygandığı üçün. Anan peygamberge keldik dağı kavar verdik. Ya Resulallah, bayakı sahaba dünyeden öttü, 3 gün uşunday okuya oldu. Desek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, jer mından dağı çoğun günü kılgandardı kabul alat. Mından dağı buzukulardı kabul alat. Bирок munu kabul albaganının sebebi la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelmenin urmatın silerge körsetüş üçün dedi. Allah Taala silerge bul dindin, imandın, musulmandın la ilahe illallah kelmenin kadir barkın körsetüş üçün bunu 3 jolu kömsöňörde jerge bastana aparıp silerge musurga argıttırdı deydi. Musulmanga ıza berүү, ziyan jetkirүү bul çoğun güne tuğandar. Biz kede meçitke kelip alıp meçitte birbiribizge ıza bergenler var. Kede meçitten çıkıp alıp ıza bergenler var. Üyde, semyada, katın bala çakaga, koşunaga, bir tuğanga ıza bergenlerdi sanayı versek esebi yok. Bir jolu la ilahe illallah urmatsızlık kılgandığı üçün, bir jolu kelimege köngül burbaga kelimenin urmatın orduna koyup oğandığı üçün ölügü jerdin betinde kaldı deydi. Allah Taala mından dağı oğur günö kılgandardı kabul alat. Jer mından çoğun günö kılgandardı ele kabul alat. Bирок munu jer betine çıkarıp koygandığı mına oşol kelimanın la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın urmatın körsetüş üçün deydi. Musulmanlar ıntımak bololu, birimdik bololu, sıylığı bololu,
Al muslimu men salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulman деген анын колунан, тилинен бирөө ыза көрбөсө деп кайра-кайра эскертебиз. Кайра-кайра бири-бирибиз менен жанжалдашкан, бири-бирибиз менен урушкан, бири-бирибизге ыза бергендерге кабыл беребиз. Биз ыймандууларды Аллах Таала даражабызды бийик кылган. Ыймандуу деле эмес. Валакат каррамна бани Адам. Биз адам баласын сыйлуу кылдык дейт. Капыр болсо деле ыза бербешибиз керек. Тилекке каршы бүт гыйбат, ушак, жаман сөз, шылдыңдоо, басынтуу мунун бардыгы шариятыбыздагы эң чоң улуу күнөөлөрдөн. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага окшомойт минбарга көтөрүлүп чыгып туруп, үнүн бийик көтөрүп, сахабаларга кайрылып, "Я ма'шара man aslama bi lisanihi wa lam yufdi al-iman ila qalbihi." Тили менен мусулман болуп, ыйман жүрөгүнө кирбегендер dedi. La tu'zil muslimin. Musulmanlarga ıza berbegile. Ve la tuayyiruhum. Musulmandardı jamandap, kemsintip, asen keçeli alkaşelen go, murda kündül asen atang tiginde eyle go, eneң mında eyle go dep, jaman sıfatlarını aşkarelep açıp basıntpagıla. Ve la tattabi'u avratahum. Musulmandardın uyatın, günözün аңдып izlebegile. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهِ. Kimde kim musulmandı аңдып, ne günah kılatken, kayaka kettiken, bulaz meçitten çıkıp arak içkeni kesse gerek, sögünü olsa gerek, özüçele molda olup kaptı da köçede bundan buzuk adam yok deyip, jamandığın аңдып izlegenlerdi, jaratkan Allah Taala alardın günahsın izleyt, alardın artından düşet. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهِ. Allah kimnin artından düşüp аңдый turgan bolsa, yafdahuhu velev fi cevfi rahlih velev fi cevfi beytih. Allah kimdi şermende kılam dep. Siz bir musulmandı azır ayıgın tağıp kameraga tartıp aman avaydı sögünü otat mayta arak üstet dep çıgaram dep bugün kamera moda olmadı o. Artından жүрсең, Kuday senin artından düşet deydi. Kuday eğer senin artından düşet turgan bolsa, Allah Taala senin ayıgını aşkara kılıp jaşırıını aşkara kılıp şermende kılat. Velev fi cevfi beytih. Eğer үйüңнүн төрүндө уктay турган бөлмөңдө болсоң дагы дейт. Allah артыңнан түшсө, сөзсүз сенин күнөөңдү ачып, шерменде кылат. Эгер сен жети кабат жердин астына кирип алсаң дагы дейт. Yaqulu al-Fadil rahimahullah, la yahilu laka an tu'zi kalban aw hinziran bighayri haqqin. Бул киши айтат, керек болсо итти, чочкону дагы акысыз ыза бергенге жөнүнөн урганга акың жок дейт. Анан кантип эң Аллах Таала валакат каррамна бани Адам, адам баласын сыйлуу кылдык дейт. Эң урматтуу болгон, сыйлуу болгон адамга ыза бересиң. Итке, чочкого ыза бергенге акың жок дейт. Фантабих, я'ман тузин нас анта ala хатарин азим. Ойгонгун, өзүңө келгин. Мусулмандарга ыза бергенден тыйыл. Anta ala хатарин азим. Sen bir улуу bir korkunçtuu bir falakatка жолугайын деп баратасың. Anta ala tariqil halak. Sen bir жок боло турган, кыйрай турган жолдосуң. Fi dünya vel ahire, dünya ahirette. Antkeni sen musulmanга ыза бересиң. Musulmanга ыза берсең, sen кыйрай турган, жок боло турган, талкалана турган жолдосуң, багыттасың. Бул жолуңдан кайт дейт. Адамдарга ыза берүү буга чейин кылган сооп иштерди, садакаларды, жакшы амалдарды дагы жокко чыгарат экен. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 264-аятында: "Я ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza." Иман келтиргендер, садакаңарды жокко чыгарып албагыла. Bil manni wal aza. Адамдарга ыза берип, милдет кылып, жардам берип жүрөм го, өнттүм го, эмиле адам болуп калдыңбы деп, мурда кылган иштериңерди, бирөөгө ыза берүү менен мурда кылган сооп иштериңерди жок кылып албагыла, абага учуруп албагыла дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, адамдарга ыза берүү бул башкаларга тил менен, кыймыл аракет менен ыза берүү бул адамдын тозокко кирүүсүнө себеп боло турган амалдардан. Жараткан Аллах Таала ушунан бардыгыбызды сактасын. Muaz ibn Jabal деген сахаба айтат: "Я Расулаллах,
inna la muahazuna bima netekellem bih. Söylegen sözümüzge hem cevap veremiz mi? O Resulullah dedi. O Allah'ın elçisi, biz her nerseleri söyleyiveremiz. Oşa kılgan işlerimizge hem cevap veremiz mi? Kudayın aslında erten bargandan keyin dedi. Fakale Resulullah, Peygamber cevap verdi. Sakulatka ummuk ya Muaz. Kurup ketkir Muaz. Ve hel yakubbun nas fin nari ala vujuhim au ala menahirihim illa hasaid alsinatihim. Kurup ketkir. Adamlar yüzü menen süyrölüp, murdu menen süyrölüp, tozaka kirgeninin sebebi bulaşa tili de deydi. Adamlar negizinen tildin ayından tozaka kiret. Sen tilden söylegen desege cevap veriyoruz bir de olturasında. Adamlardın köpçülük payızı tildin ayından tozaka kiret. Kurup ketkir, tiline etiyat bol deydi. Tildin bir ura turgan bolsak sögü, bir katurak bir nesesi yok. Etten, til bul temirden emes, biroga vursaң bir sındır bergidey başka kıgıday. Birok mına oşol jumşak tilden talkalangan, kayra orduna kelbegen, aynek siyaktu kayradan ordun kireylep tolturup bolboy turgan sıngan köngülдөр toltura. Kede maşına menen süssöň, başka kısaң, gipistep başka kılıp özüne kelişi mümkün. Kanç adamdan tokmokça başka olup özüne kelişi mümkün sıngan söýöktөр. Birok oşol bir udarı jok, jumşak, etten bolgon, tilden udar jep, talkalanıp, aynek siyaktu kayra jamap bolboy turgan, kayra tüzep bolboy turgan köngülдөр toltura. Muaz, adamlardın köpçülügü tilinin ayınan peşinesi menen süyrölüp tozaka kiret dedi. Fakullu ma yasuru bil lisani minel aza tijahal akharin halakun ve dammar. Çındığında başkalarga til menen, kol menen ıza verünün bardığı bul, mına oşol adamdardı jana özüңdü talkalap jok kılуу. Adamlarga ıza berүү bul ibadattardı jok kılat eken jogorda bayandaganday. Oşelle uçurda adamlarga ızadan tıyılуу bul ibadat, özünçe bir sadaka, özünçe bir sizin beyişen darajanızı köteretken. Sahabalardın birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi dağı. Ya Resulallah, ara'ayta in da'afta an ba'dil amel. Ya Resulallah, kanday iş kılsam bolat men? Çındığında namazdança okuy albay kalam, orozonança tut albay kalam, kebir amaldardı atkargandan alsızmın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Takuffu şarrak anin nas fa inna sadaqatun minka ala nafsik. Adamlarga ziyan bergeningdi toktatkun, mına oşol özüň üçün kılgan sadakaң bolsun dedi. Oşol özüň üçün sowap dedi. Adamlarga paydaң tigiz albaysınbı? Ziyan berip adamlardan jamanlığыңды tый, oşol özüň üçün kılgan akça bergende ele, meçit kurganda ele özüň sadaka kılganday bolasun deydi. Yahya ibn Muaz Ar-Razi aytat: "Liyakun hazzul mu'min minka salas." Musulmanga senin 3 hakkın bolsun. Uşul 3 hakkıga beken bol deydi. Alar in lam tanfa'hu fala tadurruhu. Eger paydaң тийбесе ziyanыңды жеткирбе. Wa in lam tufrihu wa la tahummahu. Eger kuwanta albasaң, kaygı жеткирбе. Eger kuwanta albasaң, andaga kaygı жеткирбе. Wa in lam tamdahu wa la tazummahu. Eger makтай albasaң, jok degende jemelep, ana jamandaba. Iza sen andaysın, sen mındaysın dep janыңda turgan koşunаңa şerigiňe bolot. Kebiröler uşunçalık bir buzuku çekten aşkan ölgöndörgө ıza berem dep ölgöndördü jaman menen zikir kılganдар var, естегендер var. Palançalı özü mındayla jakşı ele öldü, başka oldu dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına oşol ölgön adamdardı jamandagandar tuuralı özünün kuttuğu hadisinde la tasubbul amwat ölgöndördü sökpögüle fatu'zul ahya ankeni ölgöndördü sökkönde selerin ağa bergen sögüşüңөр ağa jetmeyt, al bilbeyt. Birok anın artında kalgan balasına, kızına, bir tuğanına ıza bergen bolosуңар, ziyan bergen bolosуңар deydi. Al beçara namıstanat, men atam uşunday bolgon eken, apam uşunday bolgon eken dep.
Ушунчалык бир бузукулуктун чегинен чыктык. Өлгөндөргө дагы ыза берип. Ызанын түрлөрү көп экен туугандар. Коомчулукта жеке адамга, общественный жерде ар ким ар кандай ыза берет экен. Кээ бирөөлөрдүн аялдары ушул күйөөм иштен келбесе деп кечке зарайлайт. Кээ бирөөлөр ушу паланча жумушка келбесе деп коллектив зарайлайт. Кээде көчөдө кошуналар зарайлайт, ушу паланча тезирээк жумушка кетип калса экен, же батыраак келе калса экен деп. Музыкасын ваңгылатып коюп алгандар бар, башка кылгандар бар. Как будто ошо көчөнүн баары ошонуку сунуп. Эң чоң күнөөлөр мына ошол коомдук жайларда адамдарга ыза берүү. Кээ бирөөлөр мусурун таштайт, кээ бирөөлөр түкүрөт, жана ар кандай мына ошондой бир керексиз эле жөндөн жөн эле сигналын басат. Машинасын катуу айдагандар бар, элдин баарын чочутуп, үркүтүп. Мына ошолордун бирөөсү мына белгилей турган болсок, акыркы күндөрү мына азыр бизде 25 май бүтүрүү кече деп 18 жашар балдар, кыздар мектеп аяктап аткандар бар. Анан 20 жыл мурда бүткөн 20 жылдыктар бар. Эртең биринин артынан бири прокатка алган машинасы менен заңылдатып көчөдөгүлөрдү чочуткан, үркүткөн. Ушулардын бардыгы эң чоң ызалар. Ысырап бар жерде, шарият тыйган иш бар жерде сөзсүз саңа бир мусибат, кайгы келет, палакат келет. Бардыгыңыздарда мен көтөргөн телефон бар. Жылда 26 майда угабыз, кече палан жерде мектеп окуучулары 4 бала палан машинада оор жайында мерт кетти, экөөсү больницада өлдү, үчөөсү тигил жерде өлдү, бул жерде өлдү деп. Кудай мени жалганчы кылсын, эртең 26 майда дагы угабыз ушул кабарды. Азыр өлө элек. Азыр эч ким авария боло элек. 11 классы бүтүп аткан окуучулар авария боло элек, бирок эртең 25 күнү болот. Не үчүн? Bir күндүк бүтүрүү кечеге 25 000 сомдон 30 000 сомдон акча чогултуп, бүтүрүү кечеси бал дагы бирдеме деп мугалимдер өздөрү баш болуп акча чогултуп ушундай иш-чаралар уюштуруп атат. Жараткан Аллах Таала шариятта тыйган ишинде сөзсүз биз үчүн бир пайда бар. Аллах Таала рухсат берген иште сөзсүз бизге пайда бар, тыюу салган иште сөзсүз бизге бир палакат бар. Арам иштер болуп жаткан жерде жыйынтыгында канчалаган семьялар бузулат. Шариятыбыз аял эркек бир дасторкондо олтурбасын. Аял эркек намахрам менен бийлебесин, дискотекага катышпасын дейт. Бирок биздикилер эртең 20 жылдык деп башка деп аялын жөнөтүп алып, 2 күндөн кийин интернеттен видеосун көрүп, талагын бергендер бар. 5 баласын тирүүлөй жетим кылгандар бар. Аллах тыйган иштен тыйылбасаң, ушундай мусибаттар биринин артынан бири келе берет. Как будто 20 жыл мурда ушундай бир кыйратып, мектепти кызыл аттестат менен бүтүрүп, кыйраткансы белгилеп, бирок семьясынан айрылган, атасынан айрылган, же болбосо 18 жашар баласынан айрылган ата-энелер кездешет. Жараткан Аллах Таала ысыраптан тыйган, ысырап кылгандар тууралуу кереметтүү Кур'анда мындай деп кайрылат: "Я бани Адам, хузу зинатакум инда кулли масжид." Адам баласы, мечитке жакшылап кылып кийинип бар. Жума намазга чырайлуу кийинип кел. Жума намазга прокатка алып костюм кийип кел дейт. Күлүү вашрабу, жегиле, ичкиле аятын уландысында. Вала тусрифу, ысырап кылбагыла дейт. Жеш керек, ичиш керек, бирок ысырап кылбаш керек. Bir күндүк бүтүрүү кечеге 15 000 сом. Не деген акча? Ошону уюштурган мугалимдер өздөрү 6 000ден 7 000ден bir ай 30 күн сабак берип айлык алгандары бар. Анан bir күндүк бүтүрүү кечеге 15 000ден 25 000ден уялбай акча чогултат экен. Ысырапкорлор тууралуу Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Иннал мубаззирина кану ихвани шаятин, ва кана шайтан ли раббихи кафура." Чындыгында ысырапкорлор булар шайтандын бир тууганы, ал эми шайтан Роббусуна капыр болгон дейт. Аллах Таала ысырап иштерден, арам иштерден баарыбызды сактасын. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала окуган намаздарыбызды кабыл кыл. Дуаларыбызды кабыл кыл. Аллахым элибизге, жерибизге тынчтык бер, аманчылык бер. Аллахым өзүң шариятта тыйган ысырап, бузуку амалдардан өзүң бизди сактагын. Аллахым мына ошол
dinibizge karşı kelgen erkek ayal aralashkan diskotekadan, бүтүрүү кечеден, 20 жылдыктан классташ менен классташтын кучакташып оюнга түшкөнүнөн баарыбызды сактагын я Раббана Раббул Алемин. Аллахым эркектерибизге намыс берип, мына ошол нерсеге карындаштарын, аялдарын жөнөтпөгөндөрдөн кылгын я Раббана Раббул Алемин. Жараткан Аллах Таала арак деген өзүң тыйган амалдан баарыбызды алыс кылгын. Анткени мына ошол арак Уммул Хабаис, бүтүндөй бузук иштердин энеси, башаты, мына ошонун баарыбызды алыс кыл я Раббана Раббул Алемин. Аллахым элибизге, жерибизге ынтымак, берешендик, amandыk bergin, iki dünyanın baktılılığını nasip kılgın. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Amin. Allahu Ekber.